TV. Ambere nkialisha kono ngushokire nkalusha mwanya mno kwethira ukiona kanya kwatana about Nteto chia Weru Thaa mwanja tariki 3 mweri wa mwanja mwaka wa 2022 Antoni ambete tinyari mbeto WINNIE wa KINGE'RU. Tukiambirire ni ati munini wa Rais Daktari William Ruto noro kurwirete kio Rais kithurano twetete na kinyete kaunti ya Meru nyuma yawe kuliunga dharakani thiegoro. Ruto na thiatene na atongire ba Meru kwanza na baraiba kiama kia UDA na araba kuliunga ntere mwanya chia kaunti ya Meru. Ande kibetu bande tokuma ishigo bunge mwanya ibambete kambi mishemanio ne na bakethe betu menyethia chio Nteto chieto chia thaimo chiogoro. Mutegere nkumenyethe munini wa Rais arekia ndionga ya kethira kiwatanena na Weru FM na raba kethira baina rwari ro mwanya na mwateni yeshonge wa dula wona chelo wa matheyele wa kulokiri rwari ro ki Weru FM 96.4. Tugietana mbere ni ati arimi na biashara bakimera kia mira batongeretu mukaririete wa kiama kia mira niwe Moses Lechoro ni bawete bageta koti kureana na mawatho ya kimera kinonto bate kuguno iyo iborete Minister Waremi Peter Munya awatani na bononto batewe kwa Werune mantone yegie mira. Mwandiki wetu Nteto Nicholas Chabari na atoeshona njira enkinyaniro unioni niora maira mantu ya kimera kia kiontero amirite ko rea sakijo kuthilonga na association amenya kwena union yambi amenya kwena union yambi Thitigano ikonenie na magotho o makonenie na mira ichikuonekana takaitari akubi ekuthira arua na ara ende atongeria aba union ya mira wa mwena kamite eba union enu babumiretie na muthuro bakiuga ati kuri na anto bakuga batumeto kuma kiri ministry bakuthiuruka amaterani bakiraga anto andareme manto makonenie na mira na batiko watanira ana atongeria aba union ya mira tutetekeria anto bari ambroka iringa kirato murachirangi Nairobi betere into bieto ruare arimba mira ibe bangite no to koreana na bauba kuthilonga bakiwa ibo atongere ba mira Meru tebuo to kora sakinjo ito mere euti atore ya Nairobi mami mpala sakinjo uma Nairobi thama eyo Meru handa mira wanda mayani we mutongerio mira na mayani ukamutongerio ntore obabarene bauba cieta atongorie ba mira ibarare gembe no thioro bare kweya ibaretete antu twekweya turatiri managuo ciuri bira turaboririe nimbi batetethia bia miraene nimbi batutethetie na mbechi ciathane nwire ici na cia itere ibare miroto aleza na boya ngari cio cia ita kwa bo ni akora indi bo bariuga abari na gitiyo kiri minister wa mantu megi urimi twe Peter Gatiro Munya na wa mwena ogu waziri Munya uyu ni waziri wetu twinthe ni itu mwesimu ni itu kumenya ati obone muntu umatokana cia mantu amira Andrew kaira na cia mantu amira kinya wari wengwa akara akuria ene chairman wetu union ate kuri ogarante na sie at union ye etena ndo nao na CS ndo yetu ni mwake ya kutethia murimi omira ate kanyanyaso isarire irio na bira tweterete ituone batwe okolomanirete na chairman yetu omira boke bangamika katira bweyete otethini omira nonto anto bubwe na baba murango nyuma nikabo tore na rungu na tote komnya iraba kubanga ite iraba kubangira mira nonto be banga bena onto bwa kuria tibotethie murimi kuri ogwende bo bariugo kaya kwithirwo ministry eno ya mantu megi urimi itigarura magwatho marerekire makonenie na mira bobo ngwata atongeria abangwataniro ya arimi na biashara ba mira bakathi kotini kubingana na magwatho mamanonto ibakona matiko batethia na Munya rira ari na atwirire atire iwe wandikite sarire ku irambe ya karita ati ari irambe
ende munyo no ntwe wandikite sari no kuwo karite irambe iyo tukarenthi na iyo tukarenthi na tongeri ba union twitikanirwo bo sari kuritwa tuture na mwambo yo tuwa sari cionthe nimbe kwa tuga itereke bishwa batu ya union to ikeke scotin no nto bambi batu munya tutabwethirwa ira to public participation kuma bambererie abodeke okora bo katibi no kabangi kamba katibi na karande kakabanga mantu tutekomenya kange kabangwa kabwethe boreku nebuo ntoko pinga na tharani kuma maili 3 Kembe Central Beton Class Chabari. Kwongina kuni ati mulwamiri wa antu ba mawathe kaunti ya Meru Mike Makarena na amenerete bonene Minister Woremi Peter Munya aimwira arekane na siasa cia Meru nonto wene etereke thirikari nene kuna arekane buru kumira siasa ciete kionga vana Meru kaiteno kauna muritie ukumekie siro bondi kienda barabate na bia korea na baromeri mpange ya mpara bakethira bete theka kumakiwe mwandiki wetu Nteto mukirwa mithika ina shina njira enkinyaniru Egitenerea karibando ndatietiania baitete na mbere ukandana na mpara na kiara amukia kaita kara ya na weta na mbere na kuromba thirikari amuna ntuba wendi boboyo batethedie na bia kuria mukaririete wekundi antuba mawathe akaunti ya Meru Mike Makarena na rombete waziri wa uremi ya Kenya Peter Munya utumira obisi yewe utetheria kariba na bia kuria wenaria nare woro anero thirikari rana kari nareko eteke minister otebio ke kwenda nanthe na asira chia wari acho nareko ara kwa seriously na ingeleta nkunia ngiri 80 anto Rwanda rwabo kuimpara ondereta kathora irio biriareko omwera naria nare woro tomo support arema ari tomo support bado ti mwera na keraito poena na bathomi ntorete na mwana na ndigiri ate a minister Komu nyenda mororeri athira na lomane abatu anthe eteke kaunte na tutiere batu ntochio Makarena na keraito ibokuwa bau na tutiere nwari eoro rutere rwa siasa cio gavana bwa kaunti ya Meru na bwetiania ukenda tuwe bote na inyaka momotie boka ile thirikari ile yo formwa thirikari methegerete roya muntu imenti keraito ara ya roya mwana nuntochio ke thirikari ile ngecio formwa ote thirikari inyamwe yo tutambua tore ando batiania okay ke thirikari mama ita ke longa kiwa imoruma anta moruma Meru etena kero muntu okona kero milioni 5 atala kumaro kere akona gento kera ore kikenda buti akona gento kera ore kimatiresi manto yo theri yau kera ingera sikia na thena tiana kera itoburu kera ito are woro korayo ko Nkuruki Makarena nekete wira ne botiera thoko enkandania ira ithirite kithenia aremi banteretie kitheo na raikete siasa cia Azimio la Umoja mwana kiama kia Mbas ne kuthiatirwa kenda muremi onkandania omba kuunika thai woni kwera gavana thena yenue makandamia na tena lazima gavana bwana kinya woni teka kwene dia Nairobi ngweta mwana woni bombera no rienga China batera nerie nwaro yo ari akorera pamburakia ibo bichindo ya muntu ganjereria kora ino yanga toria kwa wanto baraba korwa makandamia bamenyo woni otekura kwenda imakandamia yake ndwa kenda ndeka ko yawo kole anto beto bwa makandamia tochokie bwa kwankero bangu atia kera kwanda bongo takia ke imaromba na kumaroyo ora ko menwa ichie tanto morome nakari mo China oranke anwe na mo China akaurera Tanzania kwa Makarena mo China akaurera Tanzania kwao na ini keza kia mokaretie Nkiripotera Weru TV kuma Tiania mbeta wa mukiri wa mithika Kongina kuni atengelori mwendo mwari wa miaka 22 ura wacho wa bunge bwa Meru edua MBC etambo kolokererie no ntoba wache maratasi ya mwenende na ishumirete kwa itare mbere kuma kuregwa na kuwaeta na mbere na utetheria na banje irete wichiomba anglori no rete ya siasa batatumiria rito baraba iroda kuringa kampeni chio mwandiki wetu Nteto moira kirigena tumenyitheshe na njira enkinyaniru
Ngirore mwendo Kinoti mwaru wa miaka 22 ura waswaga gitike mujumbe wa Ekuru kaunti ya Meru ende nyumene aga maratasi ja moja rayendekaga na kuingirwa omenerwa ngirwa ABC na ndina asumirite nyuma ya gukira wakaita kara jana gutariria rugendo rwa rwa gisiasa akiugithurano nebe mwaka jo atethirwa ari ndebene jonto bo itumi biu buri pore sana nontu bakwithira imborete methoneze no ikitarinene ina ndindi gucokera kaire ngitani kubwira gitumi giakwa gia kura gitikubwira kinya kwethira ntendrete ko compare gitike human representative gitarire bando no mpendrete politically no 2027 imbijenki karomba kagiti kuburomba kura chenu ikwa gitiri kugia na mantu jama kainde kweta KBC clearance document imwe cyagitane gukinyanira ndekwirwa na IBC ntegeti kondrea na rugendo ruru ndagitane ko ringe kamono ndagitane gutira ntibatiko give up nonto nikiona kindi na kyo kia Meru na ntipugati enda kigeti kuringwa nthe nonto ndikuri IBC ntendrea ndageti gochikirenya ndageti kuga nchumire ngeti kura supporters bako bakageti kwa nkoro nonto 2027 irio na bando ndi very young ko inyanda ndageti kwetera 5 years te kuraza mono after 5 years nkageti kweza ngeti kuromba kurati na ngeti goteza Meru nonto ndina kiona kigikirene ke antuba Meru kona rĩu ngirore na URETERI mono agatumire mutongerio uria we na mashabiki jawe bakagwata mbaru uria agatega na kuona manifesto ni gwetanira na yawe after kagita gakai nkageti kwiza kaire ngeti kubwira mturanka getane go support politically gisiasa mturanka ona ena maoni zakwa na ene na vision njega no ntubo antu ba Meru ko kagitagate kakuraza nkageti kwiza ngetine kubwira mturanka getane kubo support mturanka getane kugwa tanzara na inkoromba ndageti kwezenya nau maturene zenu ndageti kumbira bogeti kumbira mturabo kwa nwengeti patire kugwa tanzara no tube supporters bakwa bogeti ku support bogeti ku ntedera tugetene ku support mturanka getane guchumiria bwakenda 10 kurekeria ngirore na ugete atekira enda getithia na mbere mitaratara yawe ya gutetheria ntobara bate ucuma maturene na wikiana maskuru eterete gucokera kairi ithurano nebiu bingi akiuria na siasa ja kaunti ya Meru bagatonya siasa ene na baskuru bara barenja kana gutumira mbeo mbete bobo ini kenda guciaka gisiasa ende bando nkendera kubutetheria na kubu support na ntigiti kwa politically nkendera igutetheria na brand ratetheria kuba sponsorship kendera na charity work no ntu brand ratetheria no ntu ntu bomete nkorone ratetheria no ntu nikwenda gitekenu bando bokendera kumbona ground ne bokendera kuona nke butetheria na ngi support anabeto ana siasa wenzangu nikuburomba bokagitane gutumira antu babethi na ritobeto barabara njabo kagitane kubatumira botho kuke politics chenu ende batikutha bokebona iranjirere batere bukagitiko bari abagiti kwambura posters titha kana bagiti kuthukia michemanyo itha nontu ne aritwa batikubona njirira cibatere na nyantu babethe batiko batumira bobo gagi politics bukagitiko bonia njirira cibatere nontu thaizi nebo atongira beto bukagitiko bakura politically in the right way tikubonera batikuthukia michemanyo bangi nke reportera Weru weekendi kuma kibereza gicione kebore mbita mawera kerigia Iboya mawira kirigia no ntubori boti otone kanya kuno kanini dutoshokirete na Nteto nkolokio kathira mitambo Jesse uri sawa mbita wa Jesse wa independent na nkwenda obwira hoju antuba South Imenti gitumi nkwenda kuga mantoja youth ni kwithira asiari bonde barango tirima nabo omuntu arembera Jesse ntetherie mwana wakwa na ikitumi nkwenda gukiria youth bomba kwithira bena ngugi na arueje ngakuria atiri kiri baraturungami nabo no ena network sire chiomba kunenkira anabeto baba ithi ngugi bukagua ne Jesse wa independent na ikitumi nkuburomba kura jenu kenda mpomba gukiria ayuthi betu tutethie asiari betu na kire asiari tukabaswira mbesa iria bagaukiria manto jao ja biashara na uremi na buririkane atiri ndi Jesse wa independent nkaritania ngugi na thirikari ire kethire rio ibwega Oi South Imenti mbetagwa John Kireria mubobia MC wego Gist mbere ningucokeria murungu nkaro nuntu bwa gumpakanya gautongeria ntubego Gist miaka 10 na ningucokeria ntubego Gist nkaro nuntu bwa mpakura chiao na kagita ukinya kairi ninkulomba mukali wa ego Gist
tariki kenda mweri jwenana umire rukiri mapema wejo ndingire kureku kenda twendereithia ngugi atukinyitie tuendelee gwakirana beto ba ICD classes ya tuendelea wikira front date ya tuendelea kurondeka security kenda tumba kwithirwa twina investors baba ingende ni awondi yetu na antu betu bona akwendelia thokone injega tuendelea kurondeka barabara ndeni awondi yetu tuendelea gwikira ndunji na gukiria urimi bwetu na kurondeka igojisti kende rweri ntura injega ya kuleta kinya investors undiromba kula na kiama kia UNDA kiretongetwe ni Mheshimiwa William Samoei Ruto ni nkuromba ntubego jisti mwekuru mukuru atanabaya na libachia tariki kenda mweri jwenana umero kire uringire John Kireria kureku kula kwa Kireria usawa kwa wote Noe ngavana uria kurukite kigerio gweta na mbere gutungata Meru mukondo jwairi gavana Kiraitu Murungi nethiritwe akirikithia ngugi Kathumba wathanine bwawe na aria miturire ya Meru igarukite bunene. Meru county to privileged kwithira nya twina ICU as a public hospital. Ndire learn up and down ikigura oxygen na nyuki thaino twina oxygen plant ya capacity ya 480 liters per minute. Na Kiraitu anjukirie na arisabu ya unda bidhia masonary. Mimi ni product ya Kiraitu. Nilifanya electrical, nikaenda sasa nafanya Southern Sudan. Atulika nenda na tukaona barabara na tukaona maendeleo yote na mbele yao. Turado tasarudi lava nantiri na tata nantiri okaramba nantiri okakundu kiboyo kemwe. Kile watu tole watu kuranda komba kuona kana roi lakini nikura ile kuona roi nikura makala ikonya chibuengoko ngawata ngoko ngeta nkendia ngona mbesa kuta ukoria tumurandi yo araturetere yo amburi yuga tukiria gavana Kiraitu Murungi ageretwe akuruka na etikua Kiraitu Murungi Kiraitu Murungi Kiraitu Murungi Meru unga nyororo kwa ugali moto keto kwa masongo basi unga ni gani niambie ni gani unga ni gani kama charaha Mimi ni Bahati, walinijua kama mtoto wa mama, siku hizi wananiita mtoto wa Kafagara. Ni unga nyororo, nyeupe, inanukia na inapatikana kote nchini. Kwa raha ya familia natumia unga wa Raha Premium Kafagara. Urathimo uritingugibwa ichunche bia kubia mwire turiongire Mount Everest Nutrition Clinic tukuthithirie ithimi bia kinande no kwenda kumenya conditions cia itema nkoro mauri mendende na joints prostate nyomba yo chiari kana kinya kumenya kaumo kamurimo mwirine jwaku Mount Everest Nutrition Clinic turiaja ni untu bwaku ni turigitaga mirimo ja arthritis na joint pains diabetes infertility H pylori ulcers, acidity, na jangi Kathumba na gute side effects. Turiongire Meru Town au main stage, Sara Plaza, ground floor, room number 10. Kugwata Nteto nkuruki, turingire thimu gukurukira number 0724 665329 kana 0733 282 849. Karibu sana hospitali zetu za Mount Everest. Kuwa tukikutibu na madawa ambazo tunasema ni 100% bila kemikali, yani 100% natural. Wakati wako ni huu uweze kutembelea hospitali za Mount Everest. Ngakwa togeni na nkatho cia mwanya muno kwethira wetete na mbere kurumira Nteto cia Weru Thaa mwanja twicokera na Nteto ya gimichetho ni ati rwangirwa michetho ni ruo FKF kana Football Kenya Federation County Embu ibambirite kubwithe ngwataniro na skuru cia primary cia thirikari kenda ikundi bio bia michetho bitumira bieni bia skuru chethera kuo bone nyuma ya thirikari ya county Embu kuremwa kubwithe bieni bio chethera BBA mwandiki wetu wa Nteto kuma county Embu rita mwaniki wa mushiri na tumenyethie riboti ya michetho. Cha kuelekeza upande wa Kamweri.
Mithako ngurani thiini wa kaunti ya Embu makiria muvira wa maguru ni iragumirwa ni wagi wa ivaro mbiganu na mbega cia kwivaragiria niguo athaki magena umenyo wa mithako uria kwagirire. Ino ni kuringana na muigi kigena wa ruvonge rwa FKF thiini wa kaunti ya Embu na uria urauga ngwataniro ya masukuru ngurani maria mari na ivaro niyo iratethia vanini athaki aria maratumira ivaro ino ni kuona thirikari ya kaunti ya Embu ni iremetwo kuthondeka ivaro cia kaunti uria kwagirire na wana iria irivo ni nini muno cia gutumika ni timu cionthe. Most of the fields zile tunatumia ni za institutions kama mashule. Sema kama kunaweza kuwa at least hii kitu itoke kwa ward, every sublocation tukue tuko na pitch ambayo hata kama ni institute, because unajua saa hii hakuna mashamba inagawa. So kama mahali hakuna uwanja hakuna, lakini hakuna shule ina uwanja. So hiyo partnership inaweza kuwa mzuri na tunaweza kuwa na talent mingi sana ikitoka kumbere. Na varia arathi na mbere kuga ati ruvonge ruru rwa FKF rutire na mbia cia kwigana cia kunyitirira athaki aya vamwe na gukorwa matakugwata andu engi a wendi mwega a kumatethia. Ino ni iracungirira ayuthi engi kugumirwa ni mathina ngurani ta gutura mivira na nguo cia kuthaka. Pande wa finances tuko challenge as a federation. Mnajua current kutoka national office ile msukosuko iko, there is the FKF, there is caretaker, kuna hao wengine wanajiita county associations. So mpira ni kama ina mwelekeo. Tumesimama imara na tukasema either tuko kwa ofisi ama hatuko kwa ofisi. Sisi kama viongozi lazima tusimame na nini na vijana. Upande wa facilitation tumekuwa na challenge, we don't have sponsors, na wakati tunaona waheshimiwa kama wanakuja on board na wanatu involve, tunashirikiana pamoja, tunakuwa na kitu successful. Nuate wana kuri uguo ateti amwe ni meyumirite kavinda gaka ga kampeni kugwatirira amwe a yuthi aya, nuate kieva ni ati utethio uyu ni wa kavinda tu. Pia invest tu tugacoka gwikira kioro pau Kigwanjari, tucoke twikire store ile ngigwa mivira na indo cia athletics. Nigetha go mwana uria wina talent ya wirwa sports ambirirwa nake primary nginya secondary nginya ari mutari no kuvota ku improve sports yake. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu, mbitagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Atukire Nteto chieto chia Weru Thaa mwanja katanto wonga kwendea kaita keana ntukwenja yo ritharimo bia murungu mwenenya ria korietu Winnie wa KINGE'RU.